Кебе улугар сака бечат автономный терилте бечат күннерин ыйтар. Икки государственный заботарчы илкен кагыттары Далбар Хотун, Чолбон, Полярная звезда журналлары тахарыр терилте агачыларын кытта кең программалар көрүстө. Туяра Кокарева сырдатар. Саха бечат терилтете бастыгы көрсүүнү кебейни хилигиттен сагалаата. Терилте генеральный директоры Филипп Петрович Пестряков он үлэхиттää калын камадан салайын агылбыт. Нихилек активын кыта көрсүүгө билилэх суриятчылар өрсылларга Чолбон журнал салайбыт Николай Егорович Винокуров урсун. Бу журнал салатын редакторы Иван Иванович Осипов Уйбан Ойур, запота арчахагыт үлэхите Александр Лукин кытыгыны ыллылар. Суруту компаниятын бу сылга үбүлөйдэх Чолбон журнал исхоонун туһунан атак тепсен олорон кепсеттилер. Нихилек Тата кастысылын кырдагас кыммат араңаганан бәйтін суутугар забота арчахайка сурутууну олохтуур эбит. Бу дасылга онагас бетрен басқа сурутууну белах туппуттар. Автономный тәбетте болан тұран доход киллере салаларда құлықтақ. Енегінен бейгі бұл аспыт сылтан хағыламыт хүлдақ күшке бұл хақа бечәт тәбетте болан тұран кинеге тахаритынан балайды күшке жарықтанар бұланнаға дебет. Онна улулебитен күшкә ите отыр. Саха бечат күнүн чечетинен олохтоох бильярд спортун сеңәрәчләрен кыта табарысты көрсүһү болла. Андайду чемпионат эркыттыбыт Саха республикатын чемпиона Евгений Баешев бильярдка, онтон Наруттергердларнага сертификаттагы инструктор Айталина Тердякова халыкта камыга мастер-класстары ыттылар. Салгы Саха бечат тахарыларын кенигелерин жарбанката чепчетилах сынынан сурутуу терелинне. Бечаттар келен барбыттыра оло үчүгөй. Той яқына бәлерін көрәммет, жонларын күттеті кәпсетәммет, бәбіт атын пешетление болды бұд. Манна денеттәққа бәйім кәргенім нар Далбар Хотунғы ғұрыттарар постояннай. Жұрық ее саға бечат үләхеттерін доғыттырын әғарда концернан, оны сұртачыларға сүйіләқ лотереянан түміктенне. Бұл күрдік ты сергер нұрот таптыр тахарыларғар сұртачақ саны қаңырын тұқары саға тыллағы бечат сүті семелие суға. Туяра Кокарева, Саха телевидениеде Кебеи.